clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le ve kule tun tum chu ZPM sarkara thil thlenga thil lomom le lomom lo kan bi thuak thuak phot don ani a lomom lama pakhatna tu hnaya phunchong ZPM unit 10 anveng anganwadi center 1 chung tlabal zet to chu sarkar ti buai lovin an thom tha a hei hi thil changkang takani ZPM campaign laya unit 10 candidate te eitum rana lohma chon lova sum fai te a an tran pui kha achang kang ti in kalo fak to a khatiang deu kha ni hetiang hian party dang unit te po hian inel nan tang mangila veng le khotan bial tu MLA ti twa humreng lo hian thil tha ti in phak to ka inelila zoram nuam kan siam zelang panheina tu na ya bok contract na lian chuak chu open tender ngei maya fair taka kalpui ani hi bungthar kaina ni tute mo sarkar ni se amutur chiang sa a restricted tender ta chilpu ta thlir thamani mai the a fair le a karin na chu purobad ro mai roite khopuya piang kan ninron fapa ngei mai na changnol hi ani hetiang hi ani nga helom kan lo ti chu hetiang hian ikal zelangu pathumna bang ro se ti deu thor khopin rental car ho chuan advisor to chief minister MLA chu an han bei hlua bang tura nor hial khop chu an mufu hle tura ngai ani lain an lo noi viau mai tran mun chiang ma sa hot lova bang ro se ti khopa nor ngal ngot hi a fu lo hle TBC apo diplomacy anei thatial tiale rental car pol po anti diglawa anin ti ming chiat laka ngei ngai damandil kha apui tling viawa alomom MPSC chungchang chuichang tura chairman lui IAS retire ani na ba ka midik mihuai sen launei mi alo principal nget tak nei pu Michael Lanman Zola sarkarin arwa chat mai hi thil lomom takani puman zuala hian theito kin rama veina ala au pui lau lau thina mitam tak chuan David Sailo angmaya mi phunjiar lomna reng nei lo tuma mil nei lo kalkhat tak maya an ngaya atak rama pafiam thu du tak kom nuam thil phal ril ruzau tak ani na luchil phalo te tan chuan achung ril ram veina zo khi thip taka alan chwa lo theilo chak a om fo wangin chutianga thlir mai ol takani ami tak tak na jok chu sarkarin a mu saka a chorngam hi thil lomom takani ye ala dam mai ni lo thil tak tak boi pui theya ala om hi zofa te tan mal som na ni ole tu na chuan alomom lo lam thung o MNF sarkar kha hileng lirnging vokpul hileng ramkang kara khan khongai thla la in diktakin chief minister kha kalni sela kanla sarkar tir mai the khati chunga mitlem te inan chom an hop an pal bobok kha kan ngai thei hlek lova an tram chunga van doina an tok molmul kha kan khongai hlei thei talawani kha ZPM sarkar thlanga kan hron chung hian heng te a thleng ve thunga alomom vak lo thung pakhatna metric question put ru kum tam tak Mizoramin kan mel hriat to lo chu a thleng mau mai panhina kum kha chen MSSSB le MPSC nalaka fair lo han ti a thom han chwa laina tur kan ton to lo lain phwa chopangai MSSSB kan thia hnu loka MPSC nalaka chuan bang ro se ti ngain kanom zui le zatani hi pathumna mun phia ching tu te kan han ti dong hal pang mai khan DRH da kha rin hlel atikai ta viau bok mun phia ching tu kun ha thok tu te tan chuan heti ma mun phia ret chetalu tu khi ril runan na thama tling nge yang so thi nga po hian thar chua pung don tia lang renga sarkar bok hi a ret ti chevek tu ani lowang tia soi theilo palina Women Commission Chairperson ruat thar chungchanga MSU dodal ngai khopa danina phut bo chiata ni bok ka soisel fo
inren chem soi reng chunga inren chem mi alowa advisor omtlur mai kan chorlo zialan na ni chief minister tan riat vaccine ani lo mai thei khrilfia tu alamo chewani sarkar danom chu man ani tak lo thu min hrila ti tong kam phei kha chu dan lo hi dan ve reng emoti na ronga kai pangana tun ministry ya che gentleman tak kul tak mai kan home minister puke sap danga chuan ninga vel liam ta khan MP in thlan campaign na athu soina ti hian a soya hei ZPM an sarkara ZPM sarkara tanga thlathar ma saber January thla khan niriata lo alun ngal pangmaya sarkar na thokte an phu suawani a thalea nilia alud lea ni som panga emo lo la khun an lo ti kha alo ni big lem lo ti chuan poisa kum an thara April thla a kumdanga chuan financial year tira hian poisa tam kumpon ni som panga inkar vela lo an la thin kan ria ang poisa kum thar thathara niya lo lak lai kum ti ziani ZPM sarkar a chuan ninga a sarkar na thokten lo an lavek chu chuan makti a lo ani ti in pusa pahian CSS ho hi sarkar na thoka angai lem lo ani chuan na soi dikang ma se ECI lampo in sarkar na thoka angai CSS NHM smagra ho chu election duty in an chuak na sa hle sia CSS ho hian khitiang khian lo an la ve reng lo pakhatin min sildan phei chuan CSS zinga hian January thlo chia kumina lala anoma chu IRA lato lo po anom tuna April thla chonhu lamani to fate school admission uniform boy puinen poisa puk tur zong reng in an boy meka an mangan takze to thu min sil CSS te hi sarkar na thoka kan nga ya ni chuan khi thu soi khi adik lo hul hualang sarkar na thok ti ya a mer veka wangin sarkar kal to te ai ma in CSS te hian lo an la khat jok hialin an soibok department pakhat hnuaya CSS te phei chu central atanga kumin mars thla a sum local ti labs ni nan soya revalidation approve thalle andil ni nan soibok CSS te tan hian kalphung ala thar velo ani ome una chuan MP in thlan sang ni som ni pali thirna ilo ngai thla ho lengu Mizoram MP in thlan na tluang takin zo ani ta a thlir ho teang vote la achia vote thak ni tlai dar nga thlenga vote tlak dan hi rampum chorwalin za somnga paruk point somruk pariat ania niam takani vote thak peilo theilo hi za somli pathum point pathum pani lai ania MP a tlinna tham vote ani nge yang in thlan masa sang hi sompakwa MP thlan nen khai khin taila sang hi sompakwa khan voters noi sari sing ni sanga somnga pasari kanoma chungzinga chuan noi li sing kwa sang kwa zaruk somni pakhatin vote kan thlaka za somruk pariat point pakwa vote atla pha a za somsari kan hnai hle a MLA in thlan nen po vote tlak dan hi ai hlat vak lo kumin sang hi somni palia ero chuan kumnga liam hnuwa voters noi riat singa sangruk zathum somruk pali kan tlingta a kum sang hi sompakwa aya voters tamna chu noi khat sing thum sang khat zathum pasari lai ani chuti chung chuan vote thak hi noi li sing riat sanga zali sompali kan nia chu za somnga paruk point paruk pariat ani kumnga kalta sang hi sompakwa in thlana in voters noi khat chuang fe a kan tam chungin vote la hi sing khat sangli zanhi pasari line kan tlem zok thilmak takani Aizawl district a vote la chebera za somnga pathum point pakhat pathum ni in sai tualin dotin za somnga pathum point pathum pakhat ania vote tlak thatna ber hi longtlai district ni in za somruk pathum point pathum paruk atla a ma mit panhi na ni in za somruk pathum
point pahnih atla ve bawk butang zawng phei chuan za somli pawh tlak lo na awm Aizawl bika polling station a thawl ni leng deuh vekin a langa vote thlak chhun an kal pheuh pheuh ani ber vote tlak tlem chan soidik cha taharang hetiang hi thil om thei ero ani pakhatna ruling soihma sataila ZPM hi thlanga vel an sarkara ne taka assembly election a ne na changa sarkar hlimhlot an lania congress le MNF sarkar hlimbo ruak ni se hetiang huna hi chuan ne taka MP an lak ngei arinoma ZPM hot wang lai engin thlan po ni se boruak that cholai tak turangaya thlir mai chuan opposition nen boruak intia choria langa an langhal mai hi achana om ngeyanga an chakemo chaklo emo inen fiana turan nei ngeyang vote thlak lo jinga neutral an tambera ni chuan ZPM te tin na ber vote bank kalang neutral voters te hian vote thlak pe lo chan lian tak an nei ani theya party dang candidate vote du lo an thlop zong party tan vote thlak tui chuang lo hi vote thlak lo za somli pathum point pathum pahni zinga an tambera ni chuan ZPM hian an tuar ber theyanga party chung ko ru rel lian an ding chang thei hi alang panhina MNF le congress thlop tu zinga an candidate te tlin an rin lo wanga vote thlak pe lo hi atam zo kan ni chuan ZPM in tin theina chan sang tak an nei thei thungang MNF le congress mi pui te hi vote tlak tlem chan zok an ni chuan result adang hlok thei ti na ni chu pathumna MP in thlan shim hi MLA in thlan aya ngai poimo lo na asang chove thei bok party ang chuan thei to ban chuaweka ECI lama tangpo in tun tum in thana hian vote thlak tura somna campaign emo awareness kanwar hle chunga heti za tlong mai vote atatamai hi MP thlan bi khi mizo mi puiten kan hlut lo tel wang ani thei bokang he thil factor pathum ba khi vote tlak chia chan sang ni som pakwa in thanaya za som pakhat point pali lai maya vote thak kan tlem jok chana hian pu turo mina langlova a pathum zinga hian adik ber chu kan mimal ngai dan ni mai se candidate te pulal biak zama emo puke vanal ve nai mo hi ruling party ZPM candidate ni ta se ne takin an chakang ti hi soilok thei hial ani mai thei chutiang tiat che chuan puri chat vanal hmanga hi congress emo MNF candidate emo ni jok ta se anhiam fal le ang ti a thei bok congress candidate hi a om hlea alan hun hi congress hun alani lo mai po a final hi ZPM le MNF in an khel nge in arinoma an din mun tur hi ain let thokang pu richard vanlal hmanga hi atlinga ni chuan richard atlin na ni lovin ZPM hrim zok zuna kanla wai wanga ti theyanga puke vanlal ve na hi atlinga ni chuan atin chana MNF in pu ve na alian zo kinarinom congress hi soibel le lokila mitha mitak tak an langa hlea an borua khun ramha son na zon pui dor thei tur mihring an nei taima tak chunga an hun tur angha lam an peero ala tul vote tlak chiat na thatna district ang zonga voters shrim tamna ber aizola vote atla cheber hian ngai to ti thuya tu ten nge hlepanga tu ten nge chiat pui ta ang sang hi som pakwa a khan aizol le marlam khopuya ramla duai kha chim top lam vote ina pai thla ti theni kha aizol berin vote la cheber ni na a hau hi tuar the anom nge yang vote tlak that ber na district pani za somruk chung lam tlak na om chun hi long tlai le ma mit ani mok maya ma mit district chunga MLA bel pathum ma mit hachek le dampa hi MNA vektlin na niya long tlai chung bel pania hian ZPM le congress in anin sembok vote tlak that na ber district pani hi tlinnan chhor thamaniangem nita se ZPM MNF le BJP a hian khoi party nge chhor berang MP din mun
mizo mi puite hi atlang puin MP te din munle ramtan anti theilama hian kan beng kan chitok lo hle inalang India marchak state a kan hufal chho chan le state dang than chan hi MP te ni nalang helama hian kan than hara hun viau to a MP ten state ta na ansual chwa theitam zia central scheme engengemo kan chan vo ve nge tur north chwa tura tam zia te hi mi puile MP te hian chutin zirila Dr. Silvera Nulama Central Minister kanla neile reng lo te hi rual o ana klipna MP ngoi reng ti hun hi liamtir to hrimhrimila kumnga chung hian kan MP te hian enge mo an ti le tia inzongai khopa an hmalak na hriat turom thin lo te hi state sarkar minister te program chen khat avai liam ti vel ngot a hi chuan puanzar lama ke pen chakhet bokila MP ni na hi kan hlut le zual nge yang